Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Mına şu 1 yaşar tay satığa çıktı. Karabayır canavar. Taydın arkacakları, soracakları. Çu, çu. Sektir benim arka. Çu, 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 çu. Tuğanlar. Taydın alacakları, omuruları genen, müçülleri jakşı, butları taza. Stuykaları öte son, başları, uzunlukları jayında tuğanlar. Boyu 1,43 santimetre. Urvenge tuğanlar. Payı hazır arık. Uzunluklarında baykazanar bulut uzun. Can boş. Bulçunları da jakşı eken, soracakları da. Tuğar kol jengilken canar. Canı tülöp başlaptır. Kulun жүндөрү ali düşüp эле экен. Tay ушул болду тугандар. Акчасы 68 000 экен. Чындыгында жакшы тай экен тугандар. Uzunduktары, мүчөлөрү болгону эти жок, арыгыраак экен. Баштары кара экен. Кулун жүндөрү дагы эле түшө эле экен. Жанар жеңил экен бут колдору. Номерлерин калтырабыз, астына жазабыз. Çalıp байланышка чыксаңар болот тугандар.